السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار الثاني جماعة في الوحدة السادسة. Altıncı bölüktün ikinci diyalogu. الحوار بين عصام وصالح. Diyalogumuz عصام ile Salih'in ortasında. عصام: السلام عليكم. صالح: وعليكم السلام. عصام: أنا مسافر إلى المكة. أنا من مسافر سفر tartuvchimun. İlal Mekke, Mekke'ge, men Mekke'ge safar tartuvchimun. İla ayna, qayda, anta, sen, musafirun, sen qayda safar tartuvchisun. Solih: ana musafirun ilal madinati. Men Medina shahrina, mana suratda u Medina shahrina safar tartuvchimun. Limaza anta musafirun ilal Mekke? Limaza, emne uchun, anta, sen, musafirun safar tarttın ilal Mekke. Emne üçün sen Mekke'ye safar tarttın, Mekke'ye. Aysom: lissalati fil mescidil haram. Li üçün demat, salat namaz üçün, namaz okuş üçün. Fil mescidil haram, haram meçidinde namaz okuş üçün. Ve limaza ente musafirun ilal medine? Cana: limaza, emne üçün, ente, sen, musafirun safar tarttın ilal medine. Cana sen emne üçün Medine'ye safar tarttın. Salih: lissalati fil mescidin nebevi. Lissalat namaz okuş üçün, fil mescidin nebevi Peygamberimizin meçidinde namaz okuş üçün. Ayna setusalli el cum'ata. Qayda setusalli sakelercak, tusalli sen okuysun, el cum'ata sen cuma namazın qayda okuysun. Aysom: fil mescidil haram. Haram meçidinde, inşaallah, Allah kalasa. Ve ayna setusalli el cum'ata. Ve ayna, cana qayda, setusalli sen okuysun, cuma namazın. Fil mescidin nebevi, inşaallah. Peygamberimizin meçidinde, inşaallah. Keyfe setusafiru ilal medine. Keyfe, kanday, kantip, se, kelerçakta, tusafiru, safar tartasın, ilal medine. Sen Medine'ye kantip, kanday safar tartasın. Salih: arkebu at-taira. Arkebu olturam, minem, min. At-tairata samolyotqa. Samolyotqa düşöm deydi. Samolyotqa minem. Samolyotda olturam. El-kelimatul cedide. Mekke, Mekke. El-medine, Medine şehri. Musafirun, safar tartuvchi, musafir. Yerkebu, al olturat. Arkebu, men olturam. Terkebu, sen olturasın. Maşinaga, avtobusga, samolyotga oturam, minem degan ma'ni beradi. Atqa misali. Masjidil haram. Masjidil haram, haram meçidi. Masjidun nebevi, Peygamberimizin meçidi. Salatul cuma, cuma namazı. Tairatun, bul, taira, samolyot. Kelimat el-es'ila min hadihil hiwar. Bu diyalog boyunca sorular. Men seyusafiru ilal Mekke. Kim safar tartat Mekke'ge? Men seyusafiru ilal Medine. Kim Medine'ye safar tartat? Men seyusalli fil mescidil haram. Kim haram meçidinde namaz okuyt? Men seyusalli fil mescidin nebevi. Kim nebevi Peygamberimizin meçidinde namaz okuyt? Ayna mescidil haram. Haram meçidi qayda? Ayna mescidin nebevi. Peygamberimizin meçidi qayda? Ayna seyusalli Isam salatel cum'a. Isam cuma namazın qayda okuyt? Ayna seyusalli Salih salatel cum'a. Salih cuma namazın qayda okuyt? Men seyusafiru bit taira. Kim samolyot menen safar tartat, safar qılat?